lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangeg. Ti surat nga inta ikanbiag ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan nga Adrian, manipod Bayombong, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin awatem man pay tinabara a panang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti agkakapintas a drama ngayong kaipatpatangatang dito YouTube. Adrian ko namlat ako makanyakon. Tubuak ti Nueva Vizcaya. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti agdama a kasasaad ti pamilyami. Siyak ti inaudi kada kami atallo nga agkakabsat. Nakita ken nariknami ti panangipateg ken adu a sakripisyo dagiti dadakkel mi manipod ubing kami aging gaadimmakkal kami. Inaramid da amin a kabaalanda tapno mapaadal da kami ket saan mi met asinayang dagita a sakripisyo ngamin nakaturpos kami met kadagiti kursomi. Ti amok idi ket agnanayonen a naragsak ken naornos ti pamilyami ngem nagbiddutak ngamin dimteng ti maysa a pannubok kada kami. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga roden ti agsalaysay. Kumusta ni Mama? Okay lang matmanang. Iso na lang, tatila birbirukan naman itay. Imbaglangan ha, tanapakalmak matla dagos. Ni Papa, kumusta matan? Mapmapan ka di matla ang iti doktor na. Dagijay pusa, sa dino ti ayanda. Hello, Ayan, Adrian. dagiti pusa. Anya ka din ti mapaspasamak ka. Wa manang. Sige, umawag ak to into madamdama. Ni mama. Tila manan birbirukan na. Sige, bye. Sa dino ka di ti ayan ni Papam. Napan ka din ijay tsindaan. Ay aglabaak pa inton madamdama. Mapanak pa iti tersena ni Lolam, sigurado nga adumanan ti aggatang ita. Mapan ko tulungan ni Lola, manak. Mama, agkalma kay kumalaang. Awan pusa tayo. Ni Lola, awanan. Nabayagan nga awan. Nimat papa, adda iti silidyo. Matmaturo. Ay, agluto akpay. Iti kasta, adda ka ng dagiti pusak. Sige ata, agluto akpay. Mama! Agluto ak. Kalpasan na aglabaak. Ay, ayan tay kaldero apagluto akon. Ha? Na, apay ngay nga awan dito iti kaldirok. Apay ngay, sa dino ti ayan ti kaldirok. Saan mo't adagito'y dagiti us-usarag. Ha? Mama! Ay, awan mo't dito'y dagiti kaldirok. Sa bali dagito'y. Ay, ayan ti bagas. Apay ngay duling yaw. Agluto akpay. Ayan ti bagas! Yak makaluto no awan ti bagas. Ayan ti bagas, ayan Mama, na. agkalma kay kumalaan. Please. Ayan ti bagas ko na. Nay, isoblim ti bagas tagluto nawatam. Irwar mo ti bagas! Nabannog ka din ang mga aywan kada kami kan ni Mamayo. Papa. Tuwa kami nga inutil nga aywan ang anak ko. Sana mawawatan ti ugali ni Mamayo. Numaminsan naungat. Inton kuwan na singpet. Numaminsan kumaro ti kinakabaw na. Syakmet. Dandani jak unayan makangag. Agtulang aksan. Ken
To'y may sa matak. Nabulag ka po iti glukoma. Jakon kabalan na bantayan tinayo. Papa, kinapudno na mas asya na kon kan kaanak ko. Mapmapanan titawan. At dan edad mo. Ngamawan pa ilang bukod mo a pamilya. Sa nagaputa kastoy ti kasasad mi. Kat isakripisyo mo ten tibiyag wano pagragsakam ka po kada kami. Kasanukan to nito awan kami. Awan to ti mga iwan kan ka. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, Papa. Okay ak lang. Kabalak na ito eh. Kan may sa, ipatpatag kayo unay ka ni Mama. Iso nga aramidag amin akabalak. Ang mga iwan ka na kayo. Anak ko, kabalak na ito eh. Kung nakalangaro din, Papa. Sana tilapan panunutan nyo. Hala, nagsubli kayo ni Tisilidyo. Tapno makain na kayon. Rabihin. Agiyaman no kasta anak ko. Agiyaman iti kinasaya at mga anak. Anya, inton bigaten ti flight mo amapan ijay Canada, kunam Grace. Apay nga italaang nga ibagham. Manang, amuyo mo't anabayagan nga ipagpagnak dagiti papilis ko. Saan ka di? Wen ngam kala at matipan ang ibagam nga inton bigat gayang man ti flight mo. Apay nga italaang nga ibagam. Kaya't ko lang mo't asiguraduan ang makapanakon sakbay nga ibagak kada kayo ti amin. Kasanuak mo ten ngay. Adamat trabaho. Asino nga iti mga iwan kada papakan Mama? Asino ti kadwada dito balay? Kabayatan ti kaawan ko. Adamat ni Junjun. Isupay lang ti kaduam ang mga iwan kada mamakan Papa, Adrian. Kasanuan ni Junjun, kat agad-adal jay tao. Ay, sige. Tamang kita ak iti mabalin ang mga iwan kini CJ. Itikas na, matulungan ka ang mga iwan kada mamakan Papa. Kaanong tupay day tamanang? 2 bulanan nga ibagbagam day ta. Aging gay ta, awan pa'y nabirukam. Ano sampay laang ka di ading ko? Saan mat analaka ti agbirok iti katulong kat? Adrian, saan mimat nga ibatikin kada mamakan Papa ha? Amumot ababae kami nga addaan pamilya. Ni Manang Rose, addaanan asawa kan anak. Siyak met, single mom. Siyak lang tinamnamaan ni Junjun. Papa? Anday ko, anday timak. Anya tinapasamak, Papa? Apay Papa, naan ano ti imayo? Papa, di mat imbagak kada kayo, adi kay agigam iti uray anya na tadem abanag. Ala, umay kayo. Agasak tinasugat nga imayo. Ay na, makatipid ta iti barbershop no kastoy lang anak ko. Ha? Ay, una Papa. Nalaing kamot gayam nga agpukis. Malagip mo pa, idubing kayo. Siyak timang pukis ka na kayo, idi. Nasubrak nga ro, tinang pukis, idi ka ni Manang mo aros. Kas lalalaki, idi ti pukis na. Ay, pirmi asangit na. Inungtan na kamot ni Mamayo. Uwan nga ron, Papa. Malagip ko. Katkatawan mi nga ron ka ni Manang Grace. Iso kinamat-kamat na kam iti walis idi. Uwan nga ron. Ay, tinawid mo kanyak, ti kinalaing mo nga agpukis, Adrian. Kahit wala pa pa. Nga, ha? Anya day jay? Kasla da nakset. Ha? Adagas asok manipot iti kusina, Papa. Uwan nga pa iso. Mama! Mama! Laura! Anya tinapasamak? Anya't napasamak ditoy. Mama! Ay na, nagluto pa lang amin ni Mamayo. Ay, managlilipat lang arudan. Laura! Sa dino tayan mo? Anya ti mapaspasamak ditoy. Magluto ak pa'y laang. Agluto ak itin na po'y. Ay. Ayan ti bagas. Ay kalkalpas ko ang naglaba. Apay ka di aya. Agkalma kay Mama. Okay? Agkalma kay ko ma. Sigan ti makamu ditoy, anak. Ay, umaykan bakit? Intan iti silenta. Mabiit laang Mario. Agluto ak pa'y. Wen, nintun Adrian tagluto. Umay kakit din.
Pare Leo, nakaawag ka ba't? Pare Adrian, adun ti absent mo iti kumpanya. Jakon kabalan nga irasonon pa'y. Nang runa, inaldaw mo tin asumrag ti boss tayo. Masabol asumrag ka intong bigat. Iti kasta, saan nga i-open ni boss ti hiring para iti posisyon mo? Jackson makasubli pa iti trabaho. Sayang mo da pare. Sayang dagiti nagrigrigatam. Tapno maragpat mo lang ti posisyon mo. Adun ti sakripisyum iti dayto a kumpanya. Sayang nga talaga pare. Agam, talaga asa anak pa mabalin nga agsubli iti opisina. Kumarkaro nga minan ti Alzheimer ni mama. Sakit nag-abroad mo ni Manang Grace. Awan ti mangaywan ka dagiti dadakkel mi. Kasunod daytan nga pare. Agnanayon ka kadin nga agbalin na caregiver ka dagiti dadakkel mo. Panunutom kumama at agbalin na masakbayan mo, pare Adrian. Ha? Mama, mangan kayo. Ito yun. Agluto akpay laeng. Nakaluto ako, mama. Isungarod amangan kayo. Subuan kayo, ah? Saan? Diyak kayat. Si Kati Subwak. Mutoy na ita. Ha? Mutoy. Saan, mama? Siyak bang subo ka na kayo? Ala, agnganga kayo ta subuan kayo. Naimas tin luto ka masina. Saan? Diyak kayat kunakmat. Diyak kayat timangan. Mangan kayo. Kahit kalpasan na, mapantay og pasyar iji park. Ala, mangan kayo, mama. Agpaiso. Mapantag pasyar. Promise. Wen, promise, mama. Basta mangan kayo, wen. Sige, mga nakon, subuan nak nga rutin partakam, mga nakon, tamapantag pa siya. Wen, mama. Atoy, oh. Nagimas tin lutom. Siyempre, Ala, kado nyo timangan. Iti kasta, adda pamigsayo nga agpasyar inton madamdama. Malagip mo pa ka diti kanayon apa nagpasyar tayo dito'y apark, Adrian. Una pa. Igat-gatangan na kami pa nga rot iti ice cream. Sa tayo mapan iti swing, ken siso. Uwan nga rot. Nakaar-ariwawa idi dagiti dua kakabsat mo. Kaslada bilit at umaritit. Uwan nga rot pa. Kasla ka ano lang dayden niya. Ita, adan bukod da pamilya. Adamot ni Jay Canada ni Manang Grace. Aso. Adda aso. Alaan tayo day nga aso. Iyawid tayo. Mama, pusa dayta. Saan nga aso? Ay saan? Aso dayta. Aso. Awan pamilya dayta nga aso. Pakanin tayo. Laura, pusa dayta. Saan nga aso? Aso! Ay, sus. Hala. Awanan. Nabasan. Okay lang dayta, mama. Ala, umay kayo, papa. Mama, lumugan tayon iti kotse. Agawit tayon. Adrian, bakasyonan da Junjun. Di tapay lang agnaad. Iti kasta, adda kadwam amangaywan kada mamakan papa. Una manang. Kat, kumusta ka mat nading ko? Kumusta ti trabaho? Okay ak lang manang. Iso na lang tanay katakon iti trabaho. May sak ita na caregiver. Adrian, adda ka di kayat mo ditoy? Agpaw itak manan iti balikbayan box. Amangan no adda kayat mo. Bado, sapatos, kan daddo mapay. Anya ka di itayon ti size ti sapatos mo? Size 10 manang. Angem oresahanan. Jakmet nga minunay rumrumar. Jakmet lang mausar. Sayang lang. Masapol mo ka di ti kwarta? Nayunak lang ti pawit ko kada kayo kada mamakan papa. Iti kasta, adamat usaram no ada kayat mo agatangan. Okay ak lang manang. Awan ti rumbang apagdanagam kanyak. Adrian, masayangan ako na iti trabaho. Sayang mat dagiti nagrigrigatam tapno maragpat mo laeng dayjay oposisyon. Okay ak lang kunak mat manang. Talaga kasta. Masapol nga isakripisyo ti trabaho para kadagiti dadakkel tayo. Kasday mo ta talaga, sana ya. Priority tayo, dagiti naganak tayo, ngam ti trabaho. Mama? Mama? Ay, mama, ni Manang Grace. Ha? Mama, siyak day toy. Ni Grace.
Kumusta kayon, mama? Ay, Awan. Di na ko namam mo ni mama. ay, talaga akas ta, manang. Siyak tupay akanayon, akadwana dito, ikan makita na. Di na kamam mo. Da kayon tulakid din, adi nakadwa, kan makitkita akanayon. Pasensya ka ni Adrian, Juan. Pasensya ka na talaga, ading ko. Saan tayo mat anagayatan, ti kastoy mapaspasamak. Wan ka di manang. Awan ti rumbang apagdanagan nyo kunak manan. Talaga siguro akas to'y tigasat, dagiti dadakkel tayo. Okay. Husto na, sweetheart. Kalma lang, wen. Sorry. Pasensya ka, no jak makapan iti anniversary ta. Amumat. Jak mabalin na basta ibatilatan na giti dadakkel ko. Nang runa ni mama. Kumarkaro ngamin na talaga ti sakit na. Maawatam ko mamat ti sitwasyon ko. Wen? Okay. Adahan ka dayta, Adrian. Choice mo dayta. Kadtapno di mo mat ko na. Siya kun timang bawas iti parikot mo. Iti kasta, saan ka unayan ama stress? Ha? Anyat kahit mo asawan, Ivy? Aywanam ni mamam. Taiwanak matibagi. Saan ko deserve ti agbalin a part-time girlfriend mo? Agbreaktan, Adrian? Saan ko mamat akas ta, Ivy? Pangasim. Di mo aramidan ti kastoy kanyak. Pagsaritaan ta kumamat itinasayad da ito, Please. Awanan ti rumbang apagsaritaan tapay. Sige, bye. Hello! Inidip na ti cellphone na. Junjun! Mama? Anya tinapasama kada kayo? Junjun! Sa dino tayan mo? Umay ka man dito, Apay ka di, Uncle? Apay akas titilangan ni mama. Kita, nakadungdong rin. Kaya nakarugrugit pa Apay, di mo ka di maangot, ha? Agkaiwara dagiti. Unay ka matan, Junjun. Uncle, isungarod nga inuray kayo. Jak ngamin kabalan asukatan ni Lola. Mario kak ngamin. Jak tupay kabalan nga igaman ti rugit ko. Rugit to lakid din ti sabali a tao. Isungarod nga da ka dito, Tapno damang bantay ka da lolo kun lolam. Kabayatan ti kaawan ko. Banbantayak matida. Iso na laang talaga ajak pay kabalan adalusan ni Lola. Ay, bantayan nga. Kat no day tamad lag, cellphone ta sa sikaswan. Inton ko, alak day ta cellphone mo, te barsak kon. Anya matan, bakasyon mi nga rod, isa rumbang lang nga ginanaak. Saan kat nga agaywan iti bakit kan lakay? Nagrigat tupay ti agaywan iti agkabaw. Makaparyak. No bumakit ni mamin, kat kastoy ti agbalin akasasad na. Apay, kasta ti ibagam ken ko na, Junjun? Ha? Ala, tulungan nak dito. Ugasan ta ni lolam. Darasan. Kun, Uncle. Saan? Naglamin. Mama, masapol nga agdigos kayo. Agkalma kay laeng. Wen? Saan? Diyak kaya tagdigos. Ay, naglamin. Diyak kayat. Sana mabalin, mama. Masapol nga agdigos kayo. Itikas ta, nabanglo kayo. Wen? Diyak kayat ko naklagarudan. Diyak kayat. Naglamin. Diyak kayat. Mama, please. Luambom lang ko, ma. Nabambanog ako na. Yan. Diyos ko. Pag-asim. Nabanog ako na. Jackson kabalan. Adrian, anak. Adrian, anak ko. Mama, amunak ka din. Adrian, anak. Adrian, buridag ko. Mama, sorry. Owen, siyang ni Adrian, aburidag ng anak mo, mama. Sorry, mama.
Papa, itulod yun ni mama iti sila dyo. Umay ka, Laura. Mapatan iti silid tawen. Iti kasta, makainanakan. Okay mo ti blood pressure ni mama, Adrian. Basta di mo kumaliwayan dagiti agas na, ha? Uwan manang. Kan adda kagat-gatang ko nga agas daki ni papa. Surusurutem ka dimit laang iti husto nga oras ti panang patumar mo kadagiti agas da. Uwan manang. Saanan amabalin nga agluto ni mama? Saan nan amabalin nga aramiden dagiti sigod nga aramiden na? Iso nga ano sampay laang, aging nga awan pa'y mabirukak akatulong. Uwan manang. Adda ka di parikot, Adrian? Andaman kan awan parikot. Uwan, katwen lang ti mabalin ko nga isungbat kan ka. Adapay ka di sa bali asungbat anangag mo, manipod kanyak. Malaksid itiwen, manang. Uwan, aramidak. Amin ang pangibaunan, kan ibagayo kanyak. Tungtung palat. Adrian, Sige, ado pa iti aramidak, manang. Nagsarita kamin kanimanang Susan, Adrian. Siya kunti makaam mo iti sweldo na. Isungawan rumbang nga pagdanagam. Nangina, sana bale. Tinapatag, maanusan na nga iwanan ni mama. Ang manang Grace, amano, kaslamot lang kadagiti imunan anangaywan ka ni mama, ni manang Susan. Di damat nakaanos. Simuko damat adagos. Amumuta ni mama, nagrigat ama kontrol no kumaro. Awan kasta ipadas tayo ading ko. Anya nga iti amu tayo. Amangan mo't no agkasundo da kanimanang Susan. O, di pabor ka da tayo. Sa bagay amanang. Saan? Diyak kayat. Diyak kayat. Ah. Saan ka kayat? Umadayo ka kanyak. Mama, apa yan? Kalma kailangan. Diyak kayat! Adaywan nak! Di ka kayat! Pumanaw ka! Apay manang Susan, anya ka di tinapasamak. Ay, kuha sir. Aw-awi sakla ang mat amapan ije likod. Iti kasta, makaaliwaksay mat. Ang timmaray matan sir. Basta diyak kayat! Diyak kayat nukulak diyak kayat! Agungetak na. Sige. Ang kalma kailang mama. Manang Grace, baliwan to lang ti umawag inton madamdama. Sige, bye. Ay, pasensya kayon sir. Jak sa maanusan ti inayaw. Ha? Ang karugrugi lang manang Susan. Wan, basta, pasensya kayo na talaga, sir. Jak kabaulan. Amom, adda anak ko a lalaki. Nakatataal. Mabalin na ti ag artista. Nakasingsingpet nga anak. Tultulungan na kadagiti trabaho dito ibalay. Aginaw, agluto, aglaba, aglinis kanda tumapay. Abak na pa'y dagiti dua babae amanang na. Kanayon na adamagan no ng anak kon. Kalpasan na, damagan namanan. Kayat mo ka diti agpasyar iti ay park? Sapay ko tati maasawa na. Kat jay nasingput mo't akas kankwana. Jay mangaywan, kan mangayat kankwana iti kas iti panagayat ni mama na kankwana. Ipatpatag ko una iti buridag ko. Amok adinak to pulos baybayan. Amom ka diti anak ko. Amom ka diti agan na. Amok adinak to iba ti buridag nga anak ko. Ma, siyak da ito eh. Ni Adrian, ti anak mo nga ipatpatag mo launay. Amo mama, ano maminsan, kahit punti sumuko. Damdamagak iti Diyos, no apay asyak pay. Apay asyak pay ti masapol nga agsakripisyo para kada kayo ka ni Papa. Angin na malagip ko ti amin a sakripisyo yo. Amin nga oras, ken amin a panangipatag,
ket intedyo amin kada kami. Saan mat siguro apatas no baybayan kayo. Nang runa itataka sa pulandak. Aramidak daytoy. Sana kas obligasyon ko nga anak yo. Ngamit di. Gapo tayo patpatag kayo na mama. Adrian. Wen mama. Siyak nga rod. Siyak ni Adrian. Siyak ti buridak nga anak mo. Ket di kanto pulos baybayan mama. Adak lang itisibay mo. Ngamin, ipatpatag ka unay-unay. I love you, mama. I love you too. Adrian, anak ko. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumnget. Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita ket nagapo iti maysa a pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Marisa manipod San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti mang subsubaybay kadagiti makaited adal a drama dito'y programam alagip tinapalabas. Ket pagyamanak unay no mapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko nga inak ibinglay ita. Pudno unay anabilag ti kwarta amang impluensya iti biag ti maysa a tao. Ado dagiti masulisog gapu iti sileng ti pirak. Nga isupayan ti pakarakrakan wenno pakadadaelan ti maysa a pamilya. Nuapay anakunak ti kastoy palubusan nakman nga rod amang isalaysay kadagiti pas pasamak. Kastoy man nga rod ti pakabuklan ti amin. Talaga, Janet? Kukwa kaon daytoy abang? Un kunak lang rodan, mare. Nginginaan daytoy abrand Kan madlaw akabarbaro pay laang. Talaga akabarbaro lang dayta, mare. Kagat-gatang ko lang ang ijay Thailand, idinapan abulan. Kitno na minsan ko laan na usar dayta. Ay na! Agyaman ak unay, Mari Janet. Apag husto ti kasar nga atindaran miinton bigat. At danbag nga usarag. Kasara ko na, mare. Wen Mare, kaanakan nila kay. Ay, mabiit lang ang taikan ka pa iti dress, kan sandal ang maibagay iti dayta abag, mare. Agpaysaw, Mare? Wan, ngumadda ko mapabor adawatakan ka, mare. Anya dayta, Mare? Ang mga numabalin nga agpakuyog akin ni Adrian ang mapanagpasyara ijay mall. Nakalidlid ay matngamin ti agmaymay sa dito'y balay. Kaya't ko ti rumwar, iso na lang ang tawan matkaduak. Ay, kwa Mare. Apay, awan ka diti daduma mabalin mo apagpakuyugan. Dagiti amigas mo. Adda, ay, makaumad amat. Ti kayat ko kat jayman mat bagets. Kat ni Adrian mo tinapilik, mare. Oh, daytoy. Inggatangan nak iti pulo. Pantalon ken sapatos. Kalpasan na. Rinikos mi ti si bubukol amol. Wow! Madlaw ang inginaan dagita manong. Uy, adapay perfume. Ketuin Angem, apay nga akas lasaan kamot ang naragsak. Nagadupay ti ginagkatang naparakan ka. Mail ilangak ngamin itay kan kuana. Kaslamat ng boyfriend nak iti kasjay at rato na kanyak. Ay, kastaya manong. Wen,
Nakarkaro na mabainak, iti nagpasubo. Kabayatan ti pandangan mi iti restaurant. Anya? Inaramid na day tamanong? Wen, kapoy ti pa nakisarita na. Sinubuak lata na. Ay, panagkunak kat kursonada nakatibalo ako mari ni nanang, manong. Kaslakas ta nga rod, babi. Kati pa kasairan una ti reknak. Kaslamat maragsakan ni nanang. Idinto ta munang adan girlfriend ko. Nakadumutan dati amakan bakit? Ang kakaimas amasida tinakadasar iti lamisan. Nakunamon lakay. Mala, mangan kalaeng amangan. Sa dino nga tinagapuan na iti amakmakan. Intag ni bakla. Sino ang bakla? Ni ngay Johan. Oh. Diyan ngay sigod na am mo kaya ilay. Talent manager gaya man. Oy, big time nga ron no kasta bakit? Wala. Talent manager ko naman. Ado ka do ti igam na nga artista. Kat amaw. Oh, Naibaga na kanyak at tulungan na kanu ni Babay. Tapno madiscover mat kas may isang artista. kit mayat ano kasta bakit? No kayat matyanak ta. Sapay managbabayin mo dahi diya tao. Kan kaslawan mo hiling ni Babi, ti kakasta banag. Siyak di makaamaw, Danilo. Oh, Naskan lang atong palan na. Iti kasta umasinso tayo mat. Saan kat akastoy alumakay kan bumakitan. Ngam aging ga itak jeepney driver kapaylaan. nilaan ka di Babay, ti kayat na pag-artistaan. Wag, ni Babilaan. Ni Mat Adrian, kursunada ni Janet. Janet kunam. Wag, Ha? Tibag ng abalaw ako marem, tibag bagam. wag. Anya? Agam, kasla anak na ni Drian no bilang laeng. Ay, uray pay. Tinapatag. Masubot tamatan dagiti rigrigat taan ang padakkel kanang papaadal kadagiti duwang nga ampunta. Nanang. Anya ka diti kunayo nga ibagayo kada kami. Uwan nga paiso nanang. Kitkitaan da kami matlatan. Ah, awan. Maragsakan aklaeng. Ngamen, babaro kayon. Saan lang nga dayta? Nagtataer kayo pa'y anak kao. Kasla kaano lang day di pa nangampun may kada kayo. Talo titawan mo ide Adrian. Kani mo babay, agmay sa atawan na iden. Isungarod ang kastaunay ti panagyaman may kada kayo, nanang. Podnuti ko na ni Manong, nanang. Malaksid asan kami ang nagsinang agkabsat. Naadan kami pa iti pamilya. Isuna laang, saan da kayo matan na pagtuloy iti kolehiyo. Ngamen, saan matan na umdas ti birok dya amayaw. Okay lang, nanang. Isungarod ngagtrab-trabaho kami itaga ni Bobby. Iti kasta. Makaurnong kami. Ket ituloy mi ti panagadal mi. Ang amuyo ka day, amabalin nga umasinso ti biyag tayaw, no lakit dit agbalin kayo anasirayb. Ha? Ne, anya ti kayo ti asawan, nanang. Ay na! Imbag ta simangpet kamadlangan, Bobby. Kunakit din o di ka umay. Pasensya ka na, Johan. Kaibagbagang namin ni nanang, nga itagam ti photoshoot para iti ibagbagam a modeling. Ti amukot inton bigat pa'y day, Jay. Ay, okay lang, Bobby. Awan parikot iti dayta. Kat, kasano, rugyan tayon? Ada pa'y ngamin trabaho? Relax! Madamdaman ton ti panag-photoshoot mo. Okay? Awan pa'y ngamin ti photographer kan videographer. Ha? Kinasayaat, sumunod ka kanyak. Inta pa'y mangan, kalpasan na, uminom tayo ti arak. Arak ko na? Yes! Apay akas lang naklaat ka. Apay di mo kaya? Kuha nga min, Johan. Ay na, naskan nga uminom ka. Iti kasta, ada pampaturad ta. Nang runakan ka. Masapul mo ti arak. Tapno, tumurad ka para iti shooting mo into madamdama. Ha? Kasanong imin aya day ta shooting? Siyempre, jay sexy photos, ah.
Iti kasta, makita dati kinagwapo, ken kinamaskuladom. Ang, saan nga ta nakababain, Johan? Ay, awan ti rumbang apagbain ng babi. Siya ti makaam mo. Ikadag amin abain mo. Oh, Bobby, makakigkigtot ka man. Pasulput-sulput ka. Apay, awan ka di trabaho. Ada, ngem, jakon simrek. Ayom apay, sayang matimay sa aldaw. Kasano, napanak iti ayan ni Johan. Una na ngamin nga ita ti photoshoot mi iti panagmodel ko. Okay. Imbati ko na. Kasta ngamin una iti panang chancing na kanya. Anya? Pinanawa kon. Tama nga no, madanog punto kay. Isumat lagayam nga adda ka dito eh. Ninanang tumot ngamin. Oh, apay ni Auntie Marisa. Isumot ti mga at apakisamaak da di abakla. Anya? Kayat mo asawan. Kayat ni Auntie Marisa apatulam ni Johan. Wen, ngamin, ingkari na kaninanang apagbalinan na kasikat nga artista. Kat, namati man? Wen namin anunak nga ro nga imbaon iti ayan ni Johan. Ay sus, madimot ati kastangar aramidan ni Auntie Marisa. Amangan ni isupay ti pakaisagma ka. Mary, Inasaya at kasaritam ni Auntie Marisa. namin adun madaras nga inaramid ko dayta. Ngem, iso pa iti makaunget. Rumbang lakano agtungpal kami kani Manong Adrian, iti kayat na. Anya? Nukas na. Dua kayo kin ni Manong Adrian? Wen, ngem sabali mo't kani Manong Adrian. Iretreto na mo't dayjay iti balo abak ng ako marina. Iso na lang, tasaan mo't akayat ni Manong dayjay at Janet. Tsak mo't kayat apumatol iti bakla. Kan may sa sikat ay ayatek. Ay kat kasarita yumanan ani Auntie Marisa. Ibagayo kin ni Uncle Danilo. Itikas na, makapagsasarita kayo anasayaat. O anya, nagustuhan mo't laang ka di, dagiti ginatang ko aparakan ka, Adrian. Kwa, auntie? Shh! Hani ko naman. Wano, babe. Anya? Ngam? Ala, mapantan iti parking area. Nabanugak nga minan. Inton maminsan tumanan ti panagpasyerta. Wan? Kwa? Oh, adtoy. Awatom da itoy. Nagadun dito yung kwarta? Wan, allowance mo. Makaamo ka matan no ikamdanan ang kantatang mo. O ala, umaykan. Aggidan ta amag na. Kat sa labayin na, ka? Anya? Ngam? Ala, hindi ka nagkudkod. No di mo kaya timang salabay kanya, agkibinta nga rol. Umaykan. Sige. Ang sapay ko ma, tamaudin dito yung Auntie Janet. Anya? Ni, apay, di mo kayat ti agnamay, ha? Di mo kayat nga umasenso ti biyag mo? Pasensya kayo, Auntie. Okay lang ko man o ay ayatan kayo man. Ngam ti parikot kat saan man. Arig na kat anak dakon. Diyak kaya't agundawayan ti kinaanos yung kanya. Iso a pasensya kayon. Pasensya, Auntie Janet. Apay aya, adidak kayat atong palan, ha? May ranod tayo mat amin iti pampanunutag. Kin maysa, awam mat ti mapukaw kada kayaw, ngamen, lalaki kayaw. Kasanungay matirik nami ang masaktan. Kapo iti ipapaarami dyo, nanang. Madadalang ti biyag mi, nanang. Kasano ang madadaal kat bumaknang tayo nga road? Saan nga amin apak nang? Ket saan ang nadadael ti biyagda? Saan met nga amin abak nang ket naragsak? Ay tumal na ka man, Danilaw. Na, Imbis atulungan nak amang kumbinsi kadakwada. Saan? Taay ayunam kit din ida. na. Marisa, Saan damat nga umasinso iti trabaho dalaang ita? Nanang, orekas kasano. Nalinis ti trabaho mi. Di mat pinadakkel da kami kani tata nga adda buteng na iti Diyos. Nanang, apay nga ita. Ket idordoron da kami matan nga agaramid iti dakas. gusto dagiti anak ta, Marisa. Tumal na kayon! Na, Hoy, si ka Danilo, ah.
Naunday a panawen ti panagan-anos ko iti denam. Inan-anusan ka nga uray dinak may paayan iti anak gaputalupes ka. Marisa, Iti imbagam nga ampunan ta dagitoy nga agkabsat. Immanugot tapno agbalin ka naragsak. Inaywanan, inayat ken impateg kayaw. Ngam itatasyak mat ti agkid-kid daw iti pabor, tapno guminawa ti panagbiag tayo, didak pa'y mapatgan. Nanang, Awanan kayo kit di ti baen. Awanan kayo iti utang anay baganakam. Marisa, agkalba ka kumalaeng. Pangasay mo. Itamat laeng. Pumanaw kayo dito'y balay ko. Ah. Saan kayo akasapulan? Panaw! Ay, manungal dawan ti gurigor ko. Nagsakit ti bagbagik. Umininumak mat iti agas. Ngam, jak mat latagimbag. Ay na, tirigat na. Agmay-may saak pa'y dito'y balay. Idi, no agsakitak. Kasta unay apa nagdandanag dagiti agaamak. Ita, si siyak lang at yan na dito'y balay. Gaputa pinapanaw ko, ida. Itak lang amamiris ti amin. Saan gaya manasaya at tinaramin ko. Nagbalinak ama naging bubukod. Tila ang bukod ko apagragsakan ti pinampanunod ko. Nagbalinak nga abusado. Inabusok ti kinasingpat kan panagayat ti pamilya kanya. Basol ko. When basol ko ti amin, isuan na pukaw ko ina. tatang, adda ginatang ko ama sida. Uray saan tayo nga agluto iti sidaan tayo ita. Ag-take out mo ni Manong iti daduma pa'y ama sida. Ah, Nagsweldo akong tatang. Iso agi matangak iti paborito yo. Agtoy, lechon manok day ta. ay nasaya at anak ko. Nagpanglusan ka di tatang? Uwin nga agpay so babay. Ay, Apay kasla naliday kayo tatang. Agsakit kayo kadi? awan sakit ko babay. Malagip ko la di inayo. Kumusta mga tan? Tatang, Kasimot ngagmay-may sa iji balay. ala, di kagda ng tatang. Awagak ni Mary, taibaon ko iji balay. Ibagak ama pan nakitaan ni nanang. Itikas ta, maamon tayo tikas sasad na. Ken tapnusan kay mutan ngagdandanag. Ay, sige man anak ko. Katagyaman na ka. Awanan niya man na tatang. Uray kas jati naramid ni nanang. Napataglat tamat kada kami kani Manong. Ngamin, no awan kayo nang padakkel kada kami. Saan mo't nakastoy kasaya ti biyag mita. Ang mga noadda kami ti kalkalsada, nagkatang-katang. Hello babe, kumusta? Nasarong karam ka din ni nanang? Wan, babe. Kinapudno na. Adda akpay lang dito balayo ita. Kat, kumusta ni nanang? Nakasaritam ka di? Anyat kinunanangay. San ka di ang nakaungat? Babe, masakit ni Auntie Marisa. Anya? Panagkunakit naskan ang maipan iti ospital. Manunga aldawon nga agurigor. Sakit saan anang nangan. Sa balin tigyar na, babi. Anya? Sige, umay kami itamat laeng. Urayan na kami ditan babe. Sige, babe. Agan-anad kayo. Wen, agyaman na.
Ala, urayan na kami ditan. Kumusta ang tirik na, Marisa, bakit? Danilo, ada ka ditoy. Wen, kadwak na kita nakta. Sapay kumatadi ka ungit Imay kami adagos. Apaman nga inyawag ni Mary, ti kasasaad mo. Saan? Saan ak nga agungat, Danilo? Maragsakan ak kiti, Nanang, no kasta, di na kaming kaungat, Nanang. Saan, anak ko? Katsapay ko mata mapakawandak. Kastamat kan ka, Danilo. Si papa kong bamakagkit daw, iti pambakawan ka na kayo. Marisa, Pakawanan dak. Gaputan na sisirap, dagiti matak, iti silang tipirak. Natitilang tilapayag ko, iti kalansing ti kwarta. Isuasaan kayo anaawatan. Agam, ita, naamiris ko tinagpintutak. Sisasagana ak nga agbalbaliw, basta ang subli kayo iti danak. Pag-aasiyo, tang subli kayo dito'y balay, anak ko, Danilo. Ipatpatag kayo unay-unay. Nagsubli nga rod dagiti agaamak iti balay ket nagdadan na kami matlaan. Intuloy da tinagadal iti kolehyo ket naalada iti scholarship ti universidad a nagadalanda. Gaputa basit laeng matimatmat gadan mi nga agasawa, nag-working student pay dagiti agkabsat tapno malag-anan kami iti magastos. Ket ita agpadadan a professional. Naggraduar iti criminology ni Adrian ket may saitan a pulis. Nakadistino ita daytoy ijay Nueva Ecija ket aginnawid latta ditoy La Union tunggal off na. Nimot babi, naggraduar iti marin ket may saitan a seaman. Dandanimatan di panagkalaysada ka ni Mary. Nuda kami mat ka ni Danilo, makunak anapintasan ti biag mi ita. Ngamin, nakasuporta mat dagiti dua nga anak mi. Inyalaan da kami iti mini grocery nga isu ita ti pakakumikuman mi nga agasawa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, ta nakaibatiak iti adal, kadag iti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Marisa. Ken ka pagayam, Marisa. Naragragsak ti agbiag no ammo tayo ti makontento kadag iti banag nga adda kada tayo. Awan ti marakrak wenno madadaal a pamilya no ammo tayo ti makontento. Imbaglangan ta nakaamiris ka adagos ket naikkan ka pay iti gundaway nga agbalbaliw. Kablaawan kayo iti balligi dagiti inbilang yo nga anak yo. Nga oray saan nyo idakapkapin ket inayat kan inpatagda kayo met kaspudpud no adadakkel da. Alakastan pagayam, Marisa, ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag.
Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi a dumdumngeg. Ti pakasaritan ngayon ta ikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Roda, manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Naawi sakmat a nagsurat tapno inak ibinglay ti padas ko maipapan ken ayat. Kidawek ngay ligad na kumalatan itinagan a Roda. May saak kadagiti makunkuna nga NBSB wenno no boyfriend since birth. Balay iskwilaan balay laeng ti ayan ko. Din makkelak ngamin kas makuna a Kristiyano, isu nga awan unay ti makuna a barkadak. Addaman ngem iti laeng simbaan, numat iti pagadalan napili laeng. Sa anak a mahilig iti nightlife. Sa anak matlaang a mahilig nga umatindar kadagiti family occasions, kas kuma iti reunion, kasar ken dadduma pay. Kunaan siguro dagiti dadduma a boring ti biag ko, banag a pudnumet. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay, ididandani akon agturpos iti kolehyo. Kastoy man dagiti pasamak. Anya madendag ita simbangput nga order mo, iha. Nakadumot daytan. Ha? Ay, kwa mama. Order dagiti customer ko dagitoy. Kasta ka di. When mama? Ay, napay mo't nga may namasapol nga agla ko kapailain. At damot it-itid mi kan ni papam nga allowance mo. When atap no makatulong akmat kada kayo. Pandagdag allowance ko matlaang. Jakmat kahit abasta gastusan latan dagiti itadyo. Iso ang masapol ko mati extra income, mama. Nang runa ita, tada ako ni iti kolehyo. Sige. Sikat makaam mo, iha. Basta di mo kumabaybayan, ti panakadal mo. Wan ka di, mama. Awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Ngamihin, igagaad ko mati agadal. Rumbang laeng, iha. Saan ka pa'y kumamaki boyfriend, ha? Tuladong dagiti kakabsat mo. Sadan tula nakiayan-ayat, di nakagradwar, ken naadaan-dan, di natalgad at trabaho. Wan ka di, mama. No worries. Amoy mat abalay iskwilaan balay laan ti ayan ko. Isong awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Yes, hello? Ma'am Roda Castillo? Wan sir, siyak da ito eh. Shopee delivery, ma'am. Okay. Mga anyong oras mo nga tanga i-deliver, sir? Ma'am, ada akong ditiruar ti balayo. Kasta ka di. Mabit lang nga roda. Umaya kon, sir. Sige, ma'am. Thank you. Oh, anyang imanandag itawit mo, friend. Hoy, agsisinnumbangir mo, tibit-bit mo. When friend, order dagiti customer ko. Mapan ko i-drop iti dropping area. Malala, butoy nga rin dagiti na duma. Tulungan ka na mga wit. Kasi ka mo, friend. Sige man nga rod, friend. Katagyaman ak unay, ha? Awanan yaman na, friend. What are friends for? No di ka mo tulungan. Wen nga rod, sana bale. Pailibre ka iti merienda itun madamdama, friend. Merienda lang? Ha? Dapat pati lunch. Ay ka dun, Dahil talaga yan. Joke. Wala, mapandagit din, tani. Idagas na pa'y dagito iti ko na ma-dropping area. Hay, sapay Lunes ita. Ang mga no traffic manen. Kaya ti maladaw iti pagadalan, ha? Uray siyak friend. Maala, mapantang arudan. Asino ti lalaki ang nakamotor ka na nga agsubli-subli dito'y balay bakit?
Agar arim samot ka ni Roda. Anya? At ayamat. Awan mo't amok nga agar-arim ken kuana. Ada kasarsarita na iti kalman di tarupayan. Kaslay ni kan na pa iti kwarta. Ket ada inyawat ti lalaki ken kuana nakaplastik. Diyak kamin mangag ti saritaan da ta medyo adayo ak iti ayanda. Ah, dayjay! Apay nga agisem ka. Mga no ti delivery rider ti bagbagam. Sino a delivery rider? Dayjay ti mangidil-deliver kadagiti parcel ti anak ta. Nga orderin na iti online. Tay bagbaga da Shopee delivery. Wen. No apay man ngamin na masapol nga aglako-lako pa ilang di anak ta. Ket sa anak ba't nga kurkura nga mangmangta di ti allowance na. Nay na, bayam ka dilatan jay anak talakay. Iso nga rod matihilig na. Ti aglako-lako. Di ka kadagyaman, ta business-minded jay anak mo. Saan lang nga dayta? Makatulong pa'y kadata. Sa bagay matkindi, ay ganda ang mga mabaybayan nanti panagatal na. Gapu iti dayta Shopee. Panagkunak, saan mo't siguro maapektaran ti panagadal na lakay. Akin ba isa? Nanakam jay anak ta? Iso apat siya ka di nabaybayan ti panagadal na. Bale, 2,348 amin ti bayadan nyo, ma'am. Okay. Mabalin ka di nga Gcash man ang tibayad ko. Awan gayam cash ko. Okay, ma'am. Basta agnayon kayo ti 20 pesos para iti pang cash out ko. Uwan, sir. Okay lang. Okay. Pakitype mo ti number mo, sir. Dayta, ma'am. Lawrence Ramos. Daytoy, sir. Yes, ma'am. Okay. Na-send ko, sir. Na-receive ko, ma'am. Thank you. Thank you much, sir. Hello? Ma'am Roda, Shopee delivery. Sir Lawrence? Yes, ma'am. Shop man ti mangi deliver iti parcel nyo. Okay. Sige. Mabalin ka diya pakidrop mo lang ni Jabalay. Ada ijay ni mama. Adak pa ngamin dito'y pagadalan. Okay, ma'am. Mga anya oras nga da kay di balayo, ma'am. Ha? Ada pa imot kiti dadu mga i-deliver to. No, okay lakin ka. Mabalin mat nga ora i-deliver kung ti parcel mo. Inton adakan i balayo, ma'am. Ha? Ay, kwa. Sigaman kit di sir no okay lang kan ka. Well, ma'am. No problem. Basta sika. Ha? Sige, ma'am, ha. Ag-text kan tulatan, ma'am. No adakan i balayo. Sige sir. Thank you. Bye. Ita lang ang mamingming at tirupa da dya rider. Natarmat gayam. Nakasingsing patpay. Saan akas kadagiti na duma rider. Lakay da lang arudan. Naungat kan suplado da pay. Naiduma ni Lawrence kadakwada. Naisam amang itultulod kadagiti parcel ko. Iso ko maakanayon ti makaala kadagiti parcel ko. Iti kasta. Isumat akanayon ti umay mangitulod dito'y balay. Diyak man amo. Kasla nakalaglag ang tiriknak kan ko na. Diyak paikit din malagip no namin ano ang nagsubli-subli dito'y balay. Gapo iti kinaado dagiti parcel ko ngay deliver na. Ay, apay nga diyak matan malipatan ti rupa ni Lawrence. Sabali samat tinda ito'y amarikrik na. Oy, Roda! Sigamat gayam, Ivy. Uy! Blooming kay ta! Anya? Ay, mayat ti aura mita, friend. Manipod na gamam mo ta. Kasla! Italaeng, ang nakita ka iti kasta alangam. Anya? One friend. Uy,
In love kan samet. Ha? Si Kamat Ivy, tila madmadlaw mo. Ay sus, agpudno ka man kanyak, friend. Addan boyfriend mo niya. Shh! Tangiwat mo, friend. Ang mga nadamang kangagan ka. Oh, anya ngay kuma. Awan mo dakos na, san ka di? Balasang kamat. Kan may sa karbengam ti agayat. Kan payat. Angam ti saludsod. Asino ti lalaki ang nagasat, friend? Ah? Awan, friend. Oh, di nga. Sige ka. Gumurakin ka no di mo ibaga no asino day ta lalaki. Anya? Tinasaya at mapantay di kantin. Ijay ta nga istorya. Ah, okay. Mapanta nga ro din ha. Kartingam. Ay na magagaran ako na makaamo iti love life mo. Anya? Roda, iha. Oh, mama, da kayo matgayam? Itay ka payapalpaliiwen. Ha? Agsubli-subli ka di tayan ti sarming. Sagaysay ka sagaysay. Abay, ada ka di padpadaan na masanga ilim. Ha? Ay, kwa mama. Ni Ivy. Wen, ni Ivy ti ururayag. Rumor kami ngamin ita. Ada seminar nga atindaran mi. Kasta ka di. Wen, mama. Da kayo ngay. Nakapalas kayo mat. When nagsabat kami kan di papam. Kalpasan na, mapan kami agpalengke. Kasta ka di? O sige. Panawan kan dito eh. Wen, mama. Agananad kayo. Agyaman na kiha. Kastamad kan ka, ha? Sige. Ti cellphone ko. Sigurado ani Lawrence Daytan. Kunak tupay kat. Hello? Hello, ma'am. Shopee delivery. Okay, sir. Umawag ka lang. Noadakan dito'y balay tarumwarak. Yes, ma'am. Ato iti parcel yun, ma'am. Bale, 1,672 amin. Okay. Atoy, sir. Pakibilang mo man. Amangan kit dinukurang. Sana bali na kurang, ma'am. Tinapatagkat, nakita ka manan. Ha? Ay, kuha, ma'am. Ang kula dahi siya. 1, 5, 6, 7, okay, ma'am. Kompleto. Thank you. Aywan gayam. Amangan numabalin araw dalatan tiyawag mo kanyak. Nakapurpurmal nga minunay ti ma'am. Nangrunakat sa anak mo't a maestra. Uwan nga roda niya. Ang mura siya. Sa anak mo't a maestro. So, Renz, kunamlatan. Okay, naisuti ko nam. Sige nga rod, ma'am. Ay, Rods. Ay, Roda, kunak ko, ma. Next time tumanin, ha? Sige, Renz. Agan-anad ka, katagyaman ak. Uy, friend. Kumusta kayo mutun ngay ka ni Mr. Ryder? Ha? Kas iti si good friend. Sa kami lang kita no ada i-deliver na a parcel ko. Aywan kayam, ada ipakita kan ka. Oh, ano day ta, friend? Adto yo. Oy, sus! Talaga nga in love kay ti Dayjay a Mr. Ryder, ah. Agasam, adapay gayam stolen shot na iti cellphone mo. Grabe, friend. Makilkiligak nga ron tunggal makitkitak ni Renz. Uy, in fairness, gwapo mo dayta a Ryder. Oy, wag ka, friend. Kaaduan kaya ka dagiti Ryder kat pamilya doon. Jack matinggagara ti mainlove kan kwa na, friend. Basta, my heart loves him. Uy, sus! Kabaka ti marukong ko tunggal umawag nga dan itiruar ti balay. Hala ka. Siyempre, ako naman tong si Malande, ag-lipstick kan agpabangluak mat iti makaayayo. Ay na, sika talaga, Roda. Pwera ang friend. Talaga a crush ko de a rider. Kan panagrik na kat saan langan a crush.
Agayatak kan ko na, friend. Uy, wag kang gaga, ha? Amun pa'y kuma, nasaya at dayta arens, friend. Narigat ti mailawlaw anan niya. Kasla awan meten ti sumangsangpet nga order mo iti Shopee, iha. Wen, mama. Insardan ko pa ang tiagla ko iti online. Makumikumak ngamin para iti panag-OJT. Iso hajak pa'y masango tiagla ko. Nasaya at matngarod no insardeng mo pa ilaang ti panaglakom. Iti kasta, may pamaysam ti panagadal mo. Runakat ne, umadanin ti panagturpos mo, iha. Wen, mama. Kumusta mat ngay dagiti gradom, iha? Kumusta ti panagadal mo? Ti panag-OG team kayat ko asawen? At ka di parikot? No dagiti gradok. Kas iti sigod. Okay lang mat, mama. Pasado amin. No may papanmat iti panag-OJT. Puyat. Ngam, okay lang. Kabailak mat. Nasaya at matngarod no kasta. Mangan kay ti prutas, iha. Ken nateng iti kasta. Adda pamigsam ngagpuyat. Diklikam ti mangan kadagiti chichirya dita. Kas kada soft drinks. Gabi, sana nasaya at dagita iti salunat mo. Wen, mama. Diyak makakonsentrate iti panag-review. Imatan rin stilinaon ti panunot ko. Anya matan. Diyak malipatan ti nakaamo arupa na. Iso ti kanayo na malaglagip ko. Kaya't ka di asawan daytoy akailiw ko na Renz. Ay, nabayag nga minan nga awan parcel ko. Iso nabayag mat asaanan nga may nag-deliver. Anya nga tano, agordarak iti uray anya ditan. Barang iso ti mangi deliver. Wan, kasta ngagpaiso ti aramidag. Yes, hello. Good morning. Good morning, babe. Ay, ste. Rods. Na-miss ka, delivera na. Nabayag ngamin nga awan parcel mo. Apag isumot asyak manan ti nakaala iti parcel mo. Iso asyak manan ti mangi deliver. Ba nagapakaragsak unay, Renz? Talaga? Wan. Okay nga rod ha. Urayin nakmit. Adala i-deliver ko. Sakbay nga itulod ko ti parcel mo. Urayin naklabihitan, wan? Sige, Renz. Kat agan-anad ka kumay ti panagmanehom. Bye. Agyaman nak, Roda. Bye. Madlawa na puyatan kang energetic kalatamot, friend. Naka-unlimited call kan sama na. Di rabi, Saan matunay, friend? Sakto lang. Sana all. Blooming kahit puyat. Siyempre, si Kamama, tinal daw makilkilig, friend. Ay, sus. Talaga pinanindigamon da dya rider, Apay, friend. Nobium ka din? Anya? Saan pa'y, friend? Friends kami laang. Apay nga, Rod. Ano agsasao ka kat kasla nobium matan? Sige man. Kasla laang, friend. Ngam saan pa'y? Kat no manipod adan komunikasyon mi. Saan kami nga nagkit-kita? Diyan kami nag-order iti parcel. Gaputa makumikom tayo matan iti panag-OJT tayo. Ibagbaga na nga ron nga agkita kami. Ilibre na kano iti dinner. Ang nagkadkadak. Tapay mo't nga yan nagkid-kid ka, friend. Mabainak nga min, friend. What? Hay! Sika talaga. Ti ko na kanya na. Sa kami to agkita, inton makagradwara kon. Kat, anyang iti ko nana, idin bagam ti kasta, ha? Okay lang kano kanya na. Basta agtali na at ti komunikasyon mi, friend.
matan. Impig sana matan ti Todo. Sapay awan payong ko. Imo namat ngaminan ang nagawid ni Ivy. Ay, sambutan na kanu ngamin ti biyahe nga agawid di lugar da. Ay, kapilitan nga urayak nga agsardan ti Todo. Diyak mat kaya agkalintuduhan. Amangan no agsakitak pa'y. Hi, Roda. Renz? Siya nga, Rod. Apay kasla nakikot ka, nakakita ka niya. Ay, ko. Saan mat? Naklaatak lang amin. Diyak ninam na matikadam dito ay. Jaran! Ada payong mo? Uy, ginatang ko para kan ka. Anya? Oh my God, itulog kayo di paradaan nyo. Itulad na ko na, Renz. Wen, apay, di mo kayat. Kayat ko Umay ka nga, Roden. Agkapayong tan, Roda. Anya? Pilyo ka talaga, Renz. Saan man? Ibagbagak lang tipod na. Aywan kaya. Anya nga di plano mita. Kahit ko asawan, kasanong ti datdaton ko kan ka. Ang mga numabalin ang magunod kumutan tinasamit, awan mo. Iti kasta, agbalin mo tan nga official ti relasyon ta. Maawatan ka. Ngam sapay ko mata maawatan nakmat, Renz. Diyak pa'y ngamin mabalin ti makinobyo. Aging ang awan pa'y natalagad at trabaho. Dahit ang amin ting karik kadagiti dadakkel ko. Okay, maawatan ka mat kiti. Ang mabalin ka di maala o no maamuan ti Facebook account mo. Ha? Saan ka di pa'y nga umdas ti panagin inawag tayo ti cellphone? Sa bali latamat no ag-friend ta iti Facebook. Okay. Ngam, saan ako unay nga agpo-post ha? Kan jak mat unay agkom-comment kadagiti post. Awan pare ko titi dayta. Basta ibagam no niya ti Facebook account mo. Iti kasta, i-add friend ka. Roda, iha. Mama? Kawawag lang ni Manong mo, Arodel. Ang mga no, kayat mo kano ti sumrag iti call center. Pagururayam kano iti trabaho nga inaplayam. Ha? Isirek na kakano ni Manong mo iti pagtrab-trabahuan na. Mabalin mat kit di mama, tapno sa anak ang mabakante. Sayang mat ngagpaiso ti aldaw. Uwi na, pangalaam matlaangan iti experience mo. Sige, awagam tungarod ni Manong mo. Tagsarita kayo, may papaniti day taabanag. Wan mama, awagak to ni Manong Rodel. Kumusta kan? Makumikum kan sakit diti trabaho. Ang mga nun nalipatan mong tinagtulagan ta. Ha? Oh, makita? Nalipatan mo no, agin lilipat ka. Saan mat, Renz? Ang amumat, asaan pa'y anatalgad di trabaho? Ang Roda, manong mo tinatawan nga agur-urayak. Renz, no talaga nga iayatan nak, makauray ka. Roda. Okay, kastoy laangan. No maawat ang tinagaplayak at trabaho. Diretso, awan mintis. Datan. Kayat ko asawan, agayan ayatan. Kurang na lang, kat ibagam nga urayak ti panlaki asawang. Anya? Nagrigat ka matan nga raman. No saan ka lang ay ayatan, nabayagan na nagbiro ka iti sa bali. Saan ka kadi ang madanagan? Nasamit nga wanti agur uray agunggunam. Gapo iti panagan anos mo amang uray kanyak. Basit lang nga napanawan, Lawrence. Okay? Sige, ibagam day ta Nodan to natalgad at trabaho, agayan ayatan. Wan, promise. Okay, urayak day ta ka nito, Roda.
Nagbiit talaga ti panawan. Agmay sa tawan gaya man. Manipod idi nagkinari kami kani Renz. Ano maawat ak iti nataltalgad at trabaho. Kat agayan ayat kami magdan. Kamaudyanan na. Regular ako iti trabaho. Tinasayaat. Awagak ni Renz. Maragsakan lakit di iti padamag ko kankwana. Uy. Kapayan, friend. Apay nagsangit ka matan. Tsak lang amin malapdan ti bagik nga agladingit, friend. Awan man laang timbaga ni Renz. Nga dagaya man kasukat ko. Isugayam adin ang sungsung-batan dagiti text kan awag ko kankwana. Kaputadan sa mali ang babaeng itibiyag na. No, jak inistok ti Facebook na. Jak mamuan nga dagaya man sa bali na. Ay, friend, Nagsakit, Ivy. Awan umasping iti kinasakit na. No, sino pa iti agay-ayat iti napudno. Iso pa iti malukloko. Awan pa inday jay arens. Di na mo atong palan dagiti Karina. Aman ang alilaw. friend, maawatan ka. Angem, maawatak mo't ni Renz. Nabayag mo't ngaminin, friend, nga agar-aram ken ka. Angem, awan mo't husto nagkinaawatan nyo. San ka di? San mo't nga official ti relationship yo? San ka di? Iso di mo kumamot babalawan ni Renz. Aklunam nga damot basol mo, friend. Ivy. No kumata sinong batang pailaeng iditi datdato na ken ka. Amangan no saan nagbirok iti sabali, mangibaw ingan na iti panagayat na ken ka. Nalabit nga aging gaita ket da kayo pailaan. Angam, ngay nga rod friend. Talaga kas tatibiyag. Ano sama? Tadamot basol mo. Panunutom latan, asaan siguro ada kayo tinaituding iti tunggal maysa. Saan ka di?